Svako takmičenje veliki je izazov kako za trenera, tako i za njegove takmičare. Dejan Perčić iz biciklističkog kluba Spartak nada se dobrim rezultatima sa državnog prvenstva koje se održava u subotu i nedelju. Ovo je jedno od važnijih takmičenja ove takmičarske sezone. Ove 3 nedelje smo se spremali za državno prvenstvo, znači nama najvažnija trka u sezoni koja nas čeka. To za vikend će se održavati u Erdeviku i u Kraljevu. U subotu ćemo imati hronometar, tamo nastupat ćemo u svim kategorijama sa svim takmičarima i u nedelju na Beranovcu u Kraljevu će biti drumsko prvenstvo države. Svaki rezultat na državnom prvenstvu je veliki plus, a takmičari dobijaju veliku motivaciju za nastavak sezone koja traje do oktobra meseca. Kalendar je dosta prebukiran i sad evo baš sam sad dobio propozicije za etapnu trku u Beogradu posle nedelju dana odmah poslije državnog prvenstva, pa 2 nedelje poslije državnog prvenstva Kup Srbije u Čačku i izgleda onda neće biti tu nekog velikog odmora, mada nedelju dana će sigurno biti bez bicikla jer mi već od marta meseca su na biciklama i sad već vizi se umor na njima i malo zasićenje.